I guess bakunzi ba Free TV it's your boy MC Breeze from plus 257 ndakwibutsa ko wobanza kwanza ukagira subscribe bahe inkuru iri update no musi meze gute twagiye gutegera Mukombozi hasta la Victoria siempre turi ku kibuga c'indege no twagiye kumutegerera aho ubona ko abantu benshi bamurindiranye gishika barindiranye umuririmbyi wacu Mukombozi aho aje mu Burundi aho haheze imyaka ishika kuri 6 atari ngaha mu Burundi ariko rero aravuze ati reka nje kuraba Burundi bwacu rero bandanya natwe uraza kubona ingene biza kuba bimeze turi kuri airport ya icyambere na mbere mwiriwe neza icyambere na mbere nibaza yuko twishimira Imana natangwa no gushimira Imana cyane kandi mu kwishimira simwe gusa nibaze ko twotangwa no gusenga byo bagiza kurusha ngira senge Imana yacu mu ijuru Imana ishobora byose Imana nyine inkomezi Imana kuba twashitse mu gihugu suko ngo twayibeza kurusha abandi ngo twebwe twari dufite itike imodoka igishikanye no kurusha abandi Imana nikwera ubukombe bwawe Imana turashima kuba wabashuzwa natwe mu bihe byose kuba waduherekeje gushika impore kuba twakiriwe n'abantu twari dukumbuye kera ndazi Imana ko n'ibyinshi ugiye kubikora mu izina ryawe namwe mu gihugu hanyuma igikuru cyambere na mbere ndatashi wacu ikintu cyambere na mbere ikindi nacyo ngiye gukora umuziki nkuko nawukora hariya kubera twamenye primaire twiga imyaka 6 nanjye namaze imyaka 6 bisigaye ko ngiye mu rwego sadira ubwo rwego ngo ngiye kuberekana ibyo nize hanyuma ikindi nacyo na bayopanga mubona ni kompanyi y'amasabuni mu Burundi nuko Facebooksi baranyizeye kandi byatangaje ngo kujye nitwa Tomanize icyo mbonye ariko abanyizeye batambonye Imana bayizagire cyane ngiyango ibibazo byo byinshi simave bayinyisha mu bibazo akoze cyane okay merci sana ni Lucifer ni Latini Luxi sigwa lumière umucyo hanyuma fa wahetse umucyo Satani atarahimuka yarafise umucyo ujya mucyo cyayibaza yuko ari uwiwe ari bagiye kuva ku Mana acyaravyimba maze kuvyimba Imana yamukura ku mucyo n'icyo gihe ni mwijima Satani nakizera tanga okay merci sana kuba turi kumwe na Biopower kugira promo cyangwa kuba ambassador kumenyekanisha ikintu ni sinzi inzira nyinshi ngaha n'inzira ikomeye ariko kuba ndi umuririmbyi cyo wumva ko umuziki ari muvugwa cyane muri icyo gihe umuziki nicyo kintu kiri imbere cyo kumenyekanisha muri industry ya music nzo kucisha muri yanzira Imana yampaye ari umuziki hanyuma cyambere na mbere igisezerano byatwe nibaza yuko biri mu bintu tuzobabwira ariko natubabwire kwanza icyambere introduction ntitwabe tukubita vesi tudafise na refrain ikagwanda tukubita agatitre k'indirimbo then tuzana ka refrain then vesi niyo mpamvu na Jay-Z yavuka muri Kongo ariko aririmba nka Kofi bisigura yuko environnement nari ndimwe kwitete ntwayo ubu sinikora bwambe nakora rap ariko ubu ndashima Imana nkora umuziki ndashobora kurapa nkagira gute n'akayibyo byiza umukinyi mwiza no kwinamero zose jewe mu bisanzwe iyo narindi sinaringiye kwicara peut-être muri sinzi ko nabaye umuzi right
nicyo kibarimo kandi ndabizi ko kibarimo ariko nibazo kubeshya ubuhungiro si impuzu wambara uyambara mu bwonko ariko nta muntu yo kubona mu ibabara cyavuga tujya n'impunzi ujya si impunzi sadiri ubwo bwonko nabandanyije nkora ibikorwa muri ibyo bikorwa harimo album zibiri muri izo album hariho yitwa One Man One Beat ni album irimo instrumental imwe ariko indirimbo zidasa hanyuma ni album itarigira kogwa ku isi sinibaza ko umuntu yigeze kuyikora hanyuma akaba ariyo na album yitwa 0 to 100 nayo nyine iri muri izo ariko kuzisohora cyangwa ya lancement nageza kugira muhira sadi byose ndabigira ngaha muhira kuko na kare urasuma ukajya gutekera muhira umudiyo wa hip hop abasigaye barakora neza n'ikimenya menya ko basigaye barakora neza nuko n'ubu no muri mwebwe ari abafana benshi ba hip hop hari n'abandi bo ba hip hop batayumvise kuri Mukombozi cyangwa Mukombozi yabaye introduction ariko watumye ayikunda cyane ni Biwe cyangwa ugasanga ni ubundi muririmbyi umurapere abandi njya akora kuri jewe mbona yuko umuziki w'abandi njye ubaheza kubera ikibi ni absence mu gihe nari navuye ariko akasaza abandi bantu bakahafata ndashima Imana kuko ninashika sindotangwa gukomora ibintu byamaze kuruha nzobandanyizaho aho bagejeje sobwa bundi ni pensa uyu niwe mubagarikiye hanyuma uyu nawe niwagarikiye Mukombozi sibyo uyu nditwa kuva kera ni manager w'ishuri twabandanije hanyuma uyu nawe urabona iyo mutanguye nize ishyira hamwe ishobora gutangura ubumwe tuza kuba umwe n'icegera sadiri sishobora kugira icegera n'icyayi ko bose barantwara sadiri kuri jewe bose n'abashefu